Ese wabuze neza amabuye y'agaciro kuri telefone ngendanwa ufite mu ntoki cyangwa computer uri kurebera iyi video aturuka? Ese wabuzi ko hari ihuriro rikomeye cyane kandi riteye ubwoba hagati y'ibigo bikomeye ku isi bikora ikoranabuhanga n'intambara zibira mu burasirazuba bwa Kongo? Uyu munsi turabagezaho amakuru akomeye cyane. Amakuru yavuye mu iperereza ryakozwe n'umuryango mpuzamahanga witwa Global Witness. Iperereza ryizweho umwaka wose rikaba rishyira mu majwi ikigo cyo mu Rwanda ndetse n'umutwe w'inyeshyamba wa mama 23. Komeza ubane natwe kugeza ku musozo kuko iyi nkuru irimo amabanga akomeye utaruzi. Kora subscribe niba utarayikora amaze twinjire mu mizi y'iyi nkuru. Reka duhere ku muzi w'ikibazo kugira ngo twumve neza uburemere bw'aya makuru. Raporo nshya yasohotse kuri uyu wa kabiri yakozwe n'umuryango wita ku burenganzira bwa muntu n'ibidukikije witwa Global Witness. Uyu muryango wamaze igihe kingana n'umwaka wose ukora iperereza ryimbitse ucukumbura uburyo amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa koruta acuruzwa mu buryo bwishe amategeko cyangwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Muri raporo yabo bagaragaje ko amabuye menshi ya koruta acukurwa mu kirombe kinini cyane kizwi nka Rubaya. Ikirombe giherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugira ngo wumve neza impamvu iki kirombe ari ikibazo, ugomba kumenya ko iki kirombe cya Rubaya muri iki gihe kigenzurwa, gicungwa kandi gitegekwa n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Global Witness yatangaje ibintu byatunguye benshi. Yavuze ko aya mabuye yose y'agaciro ava muri ibi birombe bya Rubaya mbere yuko agera ku masoko mpuzamahanga abanza gucishwa mu kigo cy'ubucuruzi cyanditswe kandi gikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Aya makuru agaragaza ko ubu bucuruzi bukorwa mu buryo bwihishe ariko bufite imizi ikomeye cyane kandi bugakorwa mu gihe akarere kose kavugwamo umutekano muke. Ese icyo kigo cyo mu Rwanda kivugwa muri raporo ni iki? Iki kigo cyitwa Boss Mining Solution. Nkuko raporo ibigaragaza, wari uhagarariye iki kigo cyangwa se umuyobozi wacyo mukuru Managing Director yitwa Edi Habimana. Uyu mugabo Edi Habimana iperereza rya Global Witness rimugaragaza nk'umuntu ufite ijambo kandi w'inshuti magara cyangwa umuntu wa hafi cyane n'umwe mu bayobozi bakuru mu Rwanda ari we GEN.James KABAREBE. Ibirego rero ntabwo ari amagambo asanzwe apfa kuvugwa. Ni itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye cyangwa se UN experts ryarakoze indi raporo mu kwezi kwa karindwi ku mwaka wa 2025. Muri iyo raporo y'impuguke za UN bemeje badashidikanya ko iki kigo cya Boss Mining Solution cyaguze amabuye ya koruta mu buryo butaziguye, kiyakuye muri bya birombe bya Rubaya bigenzurwa na M23. Kugira ngo ibi bimenyekane kandi bihabwe gihamya, hari umucuruzi ukorana n'ibi birombe, no kuvuga local trader, waganiriye na Global Witness. Yiyemerera ubwe ko yishorereye amabuye y'agaciro ayakuye muri ibi birombe akayagurisha kuri iki kigo cya Boss Mining Solution. Mu by'ukuri amateka ya Edi Habimana muri ubu bucuruzi ntabwo ari mashya namba. Turamutse dusubiye inyuma mu mateka, mu mwaka wa 2012 umuryango w'abibumbye UN wari waramaze gushinja uyu mugabo ibyaha byo gukora amagendu cyangwa se smuggling y'amabuye y'agaciro, aho yayavanaga mu mujyi wa Goma akayinjiza rwihishwa mu Rwanda. Icyo gihe nabwo bavugaga ko inyungu yavagamo cyangwa se amafaranga yavaga muri ubu bucuruzi igice kimwe cyagendaga mu gutera inkunga umutwe wa M23 wari uriho nabwo icyo gihe. Urumva rero ko iki ari ikibazo kimaze igihe kirekire cyane uhereye igihe cya mbere ashinjwa mbere y'iyi myaka 10 ishize. Reka tugaruke kuri rya zina twavuze haruguru kugira ngo twumve isano riri hagati y'aba bantu. James KABAREBE, uyu mugabo ntabwo ari umuntu utazwi mu ruhando rwa politike n'igisirikare mu karere k'ibiyaga bigari. Yabaye umujyanama mukuru mu by'umutekano n'umusirikare wo ku rwego rwo hejuru wa Perezida Paul Kagame mu gihe kirekire. Izina rye ryagarutsweho cyane muri raporo bitewe ahanini n'ibihano bikomeye aherutse gufatirwa. Mu kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2025 ishami ry'imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se US Treasury Department ryafashe icyemezo gikomeye cyo gufatira ibihano James KABAREBE. Muri ibyo bihano Leta ya Washington yamushinjaga ko atanga ubufasha bwa gisirikare military support ndetse n'ibikoresho ku mutwe wa mama 23.
ikindi gikomeye yashinjwaga ni uguhuza no kuyobora ibikorwa byo kohereza amabuye y'agaciro acukurwa mu burasirazuba bwa Kongo akajyanwa mu masoko mpuzamahanga. Leta zunze ubumwe za Amerika zavuze ko ubu bucuruzi ari bwo butanga amafaranga agaburira intambara n'amakimbirane adashira abera muri kariya gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Icyakora nyuma y'ibihano leta y'u Rwanda Kigali ntabwo yigeze iceceka. U Rwanda rwahakanye rwivuye inyuma ibi birego, ruvuga ko ibyo bihano byafatiwe umuyobozi wabo bidafite ishingiro na gato, ko ari ibirego bishingiye ku makuru atari ukuri. Gusa raporo nshya ya Global Witness izanye amakuru yemeza ko habayeho gukorana hagati ya Boss Mining Solution n'inyeshyamba. Yongeye kuzamura rwa rwijiji, yerekana uburyo politiki, igisirikare n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro byabaye urusobe rukomeye muri kariya gace. Hanyuma se aya mabuye ya koruta yamaze kugera mu Rwanda abikwa ate cyangwa se ajyanwa he? Iyi ni imwe mu ngingo zikomeye cyane raporo yibanzeho isobanura uruhererekane rw'uko amabuye agenda kugeza ageze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Global Witness ivuga ko amabuye ya koruta avuye muri bya birombe bya Rubaya bya M23 akanyura mu Rwanda biciye muri Boss Mining Solution ahita yoherezwa hanze y'umugabane wa Afurika. Aya mabuye ngo agurishwa binyuze ku bandi bacuruzi mpuzamahanga. Aba bacuruzi ngo baba bari mu gihugu cya United Arab Emirates cyangwa se icyo bita UAE mu mpine, no kuvuga ngo ni Emira zunze ubumwe z'Abarabu. Abacuruzi bo muri izi Emira nibo bafata aya mabuye bakayohereza inganda nini cyane zitunganya amabuye y'agaciro ziherereye mu gihugu cy'Ubushinwa. Izi nganda zo mu Bushinwa bazita Chinese Smelters. Izi nganda nizo zifata ryabuye rya koruta ryavuye muri Kongo mbisi zikaritunganya zikarikuramo ibintu bita tantalum. Iyi tantalum ni ingenzi cyane ndetse ni ntagereranwa mu gukora bya byuma by'ikoranabuhanga nka za bateri, za microchips bikoreshwa muri telefoni zacu na mudasobwa. Gitangaje kandi giteye ubwoba kuruta ibindi muri raporo ni ukuntu yarangiye ishyize mu majwi ibigo bikomeye cyane ku isi mu by'ikoranabuhanga, kuvuga Global Tech Brands. Muri ibyo bigo harimo Microsoft, Apple, Amazon ndetse na Sony. Ibigo byose bikora ibikoresho twirirwa dukoresha buri munsi. Tekereza kuri za iPhones, za Apple, PlayStation, za Sony na mudasobwa za Microsoft n'ibindi byinshi bya Amazon. Global Witness yavuze ko izi nganda ni zose zagiye zishyira ahagaragara raporo zigaragaza ko zigura ibyuma byatunganyijwe na za nganda zo mu Bushinwa, no kuvuga za Chinese Smelters. Nyamara izo nganda zo mu Bushinwa zikaba zarakiriye zikanatunganya ya koruta yavuye mu Rwanda yaturutse mu kirombe cya Rubaya mu gihe nyacyo inyeshyamba za M23 ngo zari zarigaruriye ibi birombe. Urumva rero ukuntu ari uruhererekane rurerure kandi ruzengurutse isi yose, biva ku mucukuzi w'amabuye wiyushya kuya uri muri Kivu y'Amajyaruguru ahakorerwa ibikorwa by'intambara, bikanyura mu Rwanda mu maboko ya Boss Mining Solution, bikajya ku bacuruzi bo muri Emira zunze ubumwe z'Abarabu, United Arab Emirates, bikajya mu nganda zitunganya amabuye mu Bushinwa, kugeza ubwo bigeze muri telefone cyangwa computer uri gukoresha ubu ngubu ihagarariwe n'ibigo nka Apple na Microsoft. Ibigo binini biba bitazi neza ko mu byuma bigura harimo amabuye yavuye mu ntambara iyogoza uburasirazuba bwa Kongo. Ese nyuma y'ibi birego byose biremereye bingana gutya, abavugwa muri iyi nkuru barabivugaho iki? Mu gusoza iperereza ryayo, umuryango wa Global Witness wakoze ibishoboka byose kugira ngo uvugisha abantu n'ibigo byose bivugwa muri iyi nkuru ngo bumve niba bagira icyo bavuga cyangwa ibisobanuro batanga kuri ibi birego baregwa. Ariko nk'uko raporo ibishimangira, ubuyobozi bwa Boss Mining Solution ndetse na James KABAREBE bose bahisemo kudatobora ngo bagire icyo bavuga, ntibigeze basubiza ubusabe bwa Global Witness nk'uko batanga ibisobanuro, ngo bakaba barabihoreye bahitamo kwicecekera. Ku rundi ruhande ariko leta y'u Rwanda yakomeje gutsimbarara ku murongo wayo w'igihe cyose itadohoka. Guverinoma y'u Rwanda yakomeje guhakana yivuye inyuma ibirego byose biyishinja gufasha cyangwa gushyigikira umutwe wa M23, haba mu rwego rwa gisirikare cyangwa ubucuruzi. U Rwanda ruvuga ko
ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo ari ikibazo kigomba gukemurwa n'abanyekongo ubwabo kuko ari ikibazo cy'imbere mu gihugu cyabo kandi ko nta ruhare u Rwanda rufite mu bikorwa by'uyu mutwe w'inyeshyamba cyangwa mu busahuzi bw'amabuye y'agaciro. Raporo nshya ya Global Witness isize ibibazo byinshi kurusha ibisubizo. Ese ibi bigo binini by'ikoranabuhanga nka Apple na Microsoft bizafata izihe ngamba nyuma y'aya makuru ashyizwe hanze yemeza ko baguze ibikomoka ku mabuye y'amaraso? Ese inganda zo mu Bushinwa zizakomeza gukorana n'abacuruzi b'i Dubai cyangwa muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu barangura amabuye aturuka mu duce turimo intambara? Ni ibintu tuzakomeza gukurikirana umunsi ku munsi kugira ngo tujye tubagezaho amakuru agezweho. Murakoze cyane gukurikira iyi nkuru kugeza ku musozo. Ese wowe urabibona ute? Uraha agaciro kangana iki iyi raporo y'iperereza rya Global Witness? Ese urabona amahanga azagira icyo abikoraho cyangwa abivugaho? Ndakwinginze siga igitekerezo cyawe aha hasi hagenewe gutanga ibitekerezo kugira ngo ugire icyo tubwira kuri raporo. Ngira ngo murabizi raporo nyinshi zigenda zisohoka zishinja u Rwanda ibyaha byinshi, inyinshi ugasanga nta nubwo zakoze iperereza rya nyaryo cyangwa ntizerekanye ibimenyetso bifatika. Ibi byose nyine ni ibikomeje kugenda bijya mbere muri iyi si. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze mubane nanjye nk'ibisanzwe. Ni Pilot News TV, wibuke gukanda like.